ndibali bo bali ndibali awulira de makayo eje ebiri ejena jino mukaaga jino munana jino mwenda 10 na mulala 12 13 14 15 neyanziza bali kupakasa mukyalo yakoze obuyambi buno okuboneka nti amirirwa ku ibanda lye newola Katonda amuwa omukisa amugabirira ekisinga bulungi. Yaziba baba. Mami tolida. Mami Mami tukose ku bamwe bali kutukemerako. Omulungi ali kwa Wai Media kyabe ekyokola kubanga tugobera kiza mu amaani. Yasaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe. Like and share our videos. Toko makubona mbozi daife. Ya wali kigambo subscribe mukale myefo kikonemu kigambo subscribe kiri kujja kuidawo kino kitegeza nti onaba otweyunzeko nganka ali bakobera mbozi bambi yetulu kujjako nendo okubategeza mikwano jeife abamaze ibanga nga muwagira Yolisigira Yazid nga muwagira Wai Media eriyo obaka bwena tandisa iro kubasindikira nga buli kubalaga nti Yolisigira Yazid omuna mawulire waimwe ali kujja guze emyaka 15 yemaze mukisawe ekyebyempuliziganya ngampeza ebyamawulire enkoze mbozi ninja dikisobola mu bw'abantu ali kyuse ebitundu abantu mwetuvuira ediyambi bamulekwa abana nemboze edindi bambi diyambi okulankula na iwanga dayamba n'abantu ifa abali kuliya kwa Uganda so ngatani sairo okuweza obakera buli kwa Wai Media nga bambi ndi kujja guza emyaka 15 mu mawulire era nga ndi kujja kubakobera ku mbozi yange my story natandika nti nabingira ntya okusomozebwa bintu bingino era nga nategeike music show ntegeike kiringa kivulu bambi abawagizi bange bali kujja okuida bambi bandaga omukwano nabasindikire kubaka bambi nga ndi kubasaba mumpagire ekivulu kyefe kiri kujja kubaayo mu wiki ey'okubiri mu mwezi ogw'omwenda tuli kujja kuba mu kibuga eky'Iganga era abembi abasaga bali kujja kubaawo batusanusa bayembera abantu ebyokunwa n'ebyokunwa biri kujja kubaawo wabula nga ndi kwenda ku buyambi tickets da mitwalo 5 eriyo VIP batebo eyemitwalo 20 detu aba ni 1 million VIP abane naino kabiri so bambi osobola okugula ku ticket wagira Yolisigira Yazid bambi ngowagira Yolisigira Yazid mwana wewe sede mu bikado ng'omusime byakosa mu myaka 15 nga ayamba abantu enamba dange dilioko eda Yolisigira Yazid osobola okuida mu inbox mu WhatsApp yange wako Yolisigira senkoire yo esente da teba 2 oba teba 3 oba nguze ticket diti ni wotabe mu kivulu ndi kujaja ku radio ngabira abantu abali kujja okuida mu kivulu tugabe amatiketi osobola kutuyamba yo ku ni 1 million bambi so bityo akudimu kusende deli kujja okufuna mu kivulu kino ekyokujja guze emyaka 15 dili kujja kukozesebwa mu kuyamba abantu abazira mu asirizi nga wembeere nkola bambi tumundu wayo abantu bange musaga akoba ate kisigula enana kiva mu kibeere so imani mwe kibeere kyange nekiri kunsigula so ndi kujja ku celebrating it's my first concert mu bulamu bwange era abanendeze birungi n'aba banendeze bibi awe balingirire batandika okwogera kya musala kabereke edaka so bali timundu wayo koina kona baina ze bakadama basekadama mikwano jange abali mu nsedo kuliya abana Uganda abampagira
abali ebusoga yensinzira n'abaana abebusedde mu bikade bambi mu nambe. T-shirt da YY Media diriyo osobola okutugula ku T-shirt mitwalo 4 eriyo neye mitwalo 3 osobola okugula ku T-shirt ayenga muyabyo na mugule ticket ya lichaini ali ku kamera lichaini ali kwesumba okwembera ku bantu baife nga wemba kobye ndikulayo ku district ye Mayuge yena baletere embozi eya family abantu abemundu yebalumba ne baba kuba masasi mudukira bulungi ngaletere embozi ya abantu abemundu abalumba family ya Mudas Isaac ena matale mwigoma liye buwaya bagisindikira amasasi era nga abantu batano bafa abana bafuna ebisago era nga abandi bali mwidwaliro mulago eriyo n'omukyala gwe batemye ku ebigere eyali mukyala wa Mudasi era nga bamukuba amasasi oluvanyuma lw'okulaga emboozi eno nalaga naifaani ebyokuziika ekyali kulumbe mudukira bulungi nga naira ye Mayuge eyo nalaga family engeri yali ngeri kutopatopa ngezira buyambi nga bazira mmere erikola mulumbe nga n'abantu abaali emulaga abalwere nga bazira bwidandabi waba oluvanyuma lw'okola emboozi eyo ate eri abafere abagufuula omugano abalifuula isanu bakubira family eyo abano bakuba amasasi babafera sente emitwalo 15 nga babalimbalimba nti bajja kubawa miliyoni 6 basomesa n'abaana baibwe amawulire gali malungi family najagana nga eri kulira nga bali kulira nga bakuba ati tibakibonangaku wabula oluvanyuma lw'okulaga emboozi eno eriyo omukyala mu nsi ya Amerika eyampairira akasente yakati Yazid nga masente lino debafira bana mwandu ojo dige na mwandu emitwalo 15 ojo muikiza sente de adize yali aditwaire era yankoba ati bagwire ko kunaka wonga kilo 50 baweku kaje mu maiso kakola mulumbe so bambi tuwana mu kibuga ekiganga tuvagula kawunga era nga yetuli kujja mbakubye ndi Yazid yosigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busede eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing nibatwero okuletera family eno tubaginewo muzo yono taswire makagano bwe gwendi dabawo n'abalizi bakaliwo abalizi ndi bona bakaliwo ayengo boneralanga batono buti abasigalawo bali bantu twedagano bali bantu nga 20 buti sante kubona abantu abaika wansi wa 10 so ndikutyamo kunti otunayiragano omulundi ogundi bana abasigalawo babiri babasatu so tutwidi family amakagano engere gali kujja kubaawo nga abalizi baba bavuirewo so muzeyi oluvanyuma olw'okulaga ifaani bye twalaganga bana ife batufera bafera na mwandu akasente eriyo bambi emboozi eyo yagemaku yakati nga abantu bawairemu ensoni ensi eri kujabwa omukyala yankoba ebintu bingi so omusaaki yakoze yakati nendo otwalire ku abantu abo akawunga kano deri n'akasente ke baatula ku mama kona bampere ndi kujja kukamuwa kale so nensonga endeso wano so nendo tukobera embeera eberetya kasooka oferebwe oba bamala bayira baleeta miliyoni mukagere basuubiza amakagano bwe kyatuferebwa bambi era embeera neeyo abantu abo n'essimu ffe poliisi yatukoba tukome okuddikubaku
era okuva lwe twayogera wano niiwe titwirangamu kudifata aye ng'embeera neyo eriwo era abantu boliko bantu tibaika gansiiga 10 abantu bakaaliwo wabula abalwaire omulwaire omukulu Namwandu bamutoola e Kampala bamwiza gano Iganga mu tawuni Nakavule kale tiimu esinga bungi bano ge bajja leero kabiri enkyo bandi n'abajja kati era tiimu egiire Iganga kubona mulwaire singa onaatuuka ano saawa 12 bona baidda kubanga baize abantu bakaaliwo mu bungi olw'entiisa kwambira ano nigwoliirekawo bw'oba kosiibula atandika okulira ati oli kujjayo ndesa otya kale tiimu y'abakeekaali wano era obuyambi tukabwenderala n'amaani geene buli alini kyakasobola kuyamba atakuba ati nawulire gundi kayambye obwetaavu gakagano bukaali bunene abantu bakaaliwo era gakagano omuntu akulimba ati mu myezi 6 ganawaawo abantu aba akulimbye kuba nina Mwandu nayogera ku naye duuzi yakuba ati menze nibwe naawona ninva ku kitanda nindireka imwe munakuba mbu mugolola ndibakuba bukobe nti musibe emigugu ejanga gye bemusooka okola ki okusiba zena tujje nimwe kale kitegeeza nti obwetaavu bwa wano bw'abantu okubaawo bukaali bunene Namwandu kwegamba kumpi ayenda kusooka kusiba faamu ey'okumugumya okumubeesabeesa ni bwana abakaviireyo ku kitanda taize gano so twenda tukola ku museyi kyatwalisa Namwandu omulwaire emulago okumuleta Iganga embeera yabaire etya ensonga y'okumwiza wano tikwabaire kusaba kwaife aye abasawo bamala okumwidanda bano bamala okumusalaku okugulu nibamwidandaba kwenaku edodaali 3 bawandiika eddagala bakuba ati mujje musobole okujja mwamwidandabira wale okumpi n'abantu be basobola okuyidda omulambuulaku kwegamba ati mwidda kumwiza kwa 3 na lulala omwezi guno kale kwa 3 na lulala lwali kwizibwayo ate mwidwalire emulago for medical check-up bairemu okubona amagumba bwe tigatambwire gatya ekiwundu kirifaana kitya kale tigabaire buzibu nti oba twenze ganaabe wano aye abasawo n'aba atuwa advise tumusobole okumutagala okumpi n'eka saawa eno aliko omugulu mulala saawa eno aliko omugulu mulala omulamba omugulu ogwo baagusalira entumbu eweeraku gano ge baagusalira gano gwasalirwa nigulo ogundi gwe balongosaamu isasi era gwona musibe gwa bandage kale ali awo ali mu woodi ey'abakyala yatandika okutambula okwo kukaali kusuubirwa abeedebwa wa bubeede bwe ng'obanga muli mukyusa ekifo mu mubeeda wa bubeede kati ekigemagana n'okutambula olwo lugendo lukaali lubba kuwambira ano okutambulako ekigere kino kye balongoosa kirina kuwona kuboledde kyalina okusimba maatandike okutambulira ku miigo aye tasobola buti kusimba kino kirwaire kino kiteme kyaku kale okutambula kwe kukaali kwa buzibu bw'amaani akansubire nti wanaawona sobola okubona guno abanguwonye guno oba gukaali guno omulamba gwe bataatemaku nti kino basobola okujja bamufunira omugulo gwa plastic ekyo kisoboka era tuli kisuubira oluvannyuma lw'okuwona tibwanaaba taawonye nga guno gusobola okusimba era eyenteekateeka kabiri n'egy'okubaawo afuna omugulu gwa plastic kwegamba asobola okuba nga yeetengerera insha Allah. So ono babe bamwidandaba ni baine bali bameka buti abasigalayo abalwaire era buti baliwa mulago yasigalayo abalwaire 2 abaana kati gano waliwo omwana mulala gwe bakuba okugulu konka kati omwana neyeeyongerezaako buti mukairewe Iganga galiwo abalwaire 2 ne Kampala yona yabanga eri abalwaire 2 abakaaliyo yona ne Kampala yona eri abenga ndabakaaliyo era waliyo tosobola kuleka balwaire ku kitanda ne babaawo nga bazira kwali ali baidandaba era eriyo abenganda abali ku baidandaba
Okay. Nga nkali kugemya kawunga kano. Wakuma okwogera n'ife nga okalina okusomozebwa n'obuzibu obw'obwidandabi. Eri yabayambako ku bwidandabi. Obuzibu obw'obwidandabi twayambibwakuku era abalwaire bali kufuna eddagala aye nga bwe nkukubye nti obuyambi tibukoma obuyambi tukabwetaagira irala kuwampera ano ziraba weesunga kwekyo eriba lya mwezi egunawaaku oba ojatolaga aye obaka oyongereibwaku obuyambi obundi kiba kikwanguyira nti buno obw'omwezi bwawairewo ate kabiri kantandiika obw'ewiiki. Okay. Kale waawo oli kwa Wayo Media ndi Yazidi Olusigira abatufera bakali kugema kuku bakali kugema aye nga foiro twagimaliriza dozi kale mu kumaliriza foiro twabanga ife buti ogwo ife twagumala amatu gaife galingirire babuyinza. Aye tukalifuna kububaka tuba mwide kweneriyo eriyo kiri nze nambe eyo omufere yakubirako ze nandi nayo ayenze nalaba nojo kuba kutijikubirako kuba bafera abantu abandi kyeridi nti n'emisango tujiri wano waluye tujiri wano waife wonka nibale bone bafera kubona bakola ki so kyeridi nti kai wena woje kubako basobola kulowooza ati sitabo bonanze kutaka kuwenji bono bubonekano tikola ki kaida tegera ngo oli mufere tekuba kunambayo aye nga tukidi bulungi nti omuntu amakumyana gaida kutoka kole ki gaweku ngaida kutoka gaweku so kadogeko kuno mukaire so muzeyi iwe nga ali mu maka muno kugemisa akawonga kano kira 5 gano toyanziza baba era nobu bakabuno jebuvire tukweyanziza webale kutusakira webale kutulinga yanda tusaba Mungu akugabirire okolenga nga bida ate oyongere okutuyamba n'okuyamba abandi omutima ogwo Mungu agukunwerezeeku okubanga osobola okuwulira aliyo obubi gwotabonanga naku n'omuweereza obuyambi nga buno era tweyankiriza balala nga ndigalala niba nanga ba famire eno tusiimire yala kuba kati dinena kudde mutugaire damaani nga tuli kuliisa abagaka n'abaliza abakaida okutulira. So mami tukwebaza webale kubeerawo bantu kale ka chain kandoge kuno mukaire ono mukaire kandogera kuniwe obulamu bukwa butya obulamu buli awo butya abalaba kufera emitwale 10 jali emitwale 15 bakabe kujja kuweza milioni mukaga tijamani dida nga kuba tidibonangako oba isimu olitolako ali angetereva kunisa weno liri kwa etiba kubiranga kwera tidi ndowooza nti oba olufuna be kuba mutima baweereza akasente wabule bakuba itokubira ku ba family nti okakikuuma ky'amawenkeeyo be tibansindikiranga ku kasente era n'esimu tyogerezaganyanga kunaba. Okay, watukobera ndine sente wali odewoze bwewole mwene sente yakuwola abeera akubisa atya kati era omuntu olwesi akukubira isimu oba waba akubweineko era yakukoba ati muna akantu kange wayongera omugumya wamukoba ndakuwa akasenteko nti gemerera mu nditeme empenda njakola ki njakusasula akasenteko era yena yaba agemerera mu kuba idi ebizibu ebyensi yasigala nga abeera akagemerera. Okay. Eriyo omukyala yenva okubeera ku muzeeyi omukyala ampaire sente nampa n'emmere eno nkuleetere walira ina amaziga yabona ate akasente nkewoze bwewole yankoba ati ndi kujja kola ati no mukazi bambi alinzeemu yabona embeera yakati abantu babaki so kankuwa akasente kampaire mami twende olire kandi bali bo bali ibale awulire de makai eje ebiri eje ena jino mukaga jino munana jino mwenda 10 na mulala 12 13 14 15 neyanziza webale kupakasa
mukyalo yakoze obuyambi buno okuboneka nti amirirwa ku ibanda lye neewola Katonda amuwa omukisa amugabirira ekisinga bulungi era nga iwe omunamawulire nkusaba baba yongera okola omulimu kubanga era tukeetaaga obuyambi nga we naweidya ebyolumbe bigwa tibiraze tukaalina abalizi ate era yongera okola omulimu oboneke nti oyongera okusindika nga bw'okikola yongera okunoonya obuyambi kubeera tukaali mu mbeera ki mbi era oyongera okuntaasa nga nzina mwandu kubanga uti ndina abaana aye nga bwe nakoba ekyama kababa yongera era okukama mboneke nti embeera kuba amaka gange mabi ndi bubi ng'omuntu galinga amazima ndi bubi nzira wenja kwewugama era abagabirizi nsaba bongera okola ki okugabirira ene yanziza omukyalo ono watweire Katonda amwikizeewo ekisinga bulungi baba we nawe balekola mulimo Katonda akugabirira ekyosinga kwenda. Okay, so ndogera kutomana tuyogera ino kunumba ba omusade yaleka enumba nga tinsereke tutugibonangaku abakisoboka tidio bosobola kutwala kutwabonaku kwenumba eyo tujeyo kutubone n'ekintu ekindi nga tukali kuva wano kwenda kusaba nvuga kwera sede mu kamera eriyamba nti nadimpa ategeera akakasa nti nkoze eki ntusisa mukisera kyene ekyo kamera mbi nti n'abayenda okuditwala bategeera ati wofuna eki ndi kusaba kayi batakufera beti baida kumfera kuna bajja kuidana kandi bezirake bajja kuidanako ni banfera ayinze tondirira beti jakulira kuba tigwali muze gwanga olwobwetavwe naina bona obukalubirivu bali oko bali kubona puti bali kubona tulikuja kutayo tutyo mukyala yebafere sente mitwa 15 muzakisadi muikizadi tudimuwaire paga nkayinga bakukubira isimu ninja nakudisasula okuditwalira mwene do alina ekisana akola bajja kubida bakuba ati abalere bajja kukulimba bati ezadidi abafere tibawayo ndidira kaibuti balikuja kati era bajja kukwira omukadde kiki bebutiwe kuba kusoma nasomye tibakasobola kumferezira kakodyo kabaida nakumami wegende tukaye batakutwa kusende bwenkuwaire bali kutubona abafere ndija busasula mwene we yabumpola kubeera abeira amanda ndija bumusasula kale katweteketeka okugola muzeeyi wow buzaako kuba mami bano China mali tuje mami obono obuyambi bwetuleseeku iwe oli kubona nga waliwo kukyetukozeeku huku nze ndi kubona baba ng'otugemeireku era kyokoze kyamaani Katonda abemberiwo otatoola ku mukono otuwanirire empaka neera tukusabira emikisa kubanga oli tutoola mu kiina otununwire olw'eibanda lye baatufera era watuwanirira ng'amaka gano tweyanziza obuyambi bwe mukaire ng'oli mwewaliikirivu nze nzira ino bwewaliikirivu wabula nongerako nti Katonda abagabirire nze maama w'abaana abo waire baba yajja n'abaana abo nabona tusaba mutugumye tusigale nga tuli bagumu n'abali ku kitanda babenga baba bagumu bawone era batuuke wano era mubawanirire paka lwe bali kungaana bona mwena mukungaane mwide bamube nabo galala mube nitulisa mumutima nga twena bababonaku mubabonaku era twasaba omukyalo oyo akoze obuyambi Mungu ayongere okumukuuma era abenga amugabirira byonna kyokka tweyanza ino olwakaseeta ako twalira ino amaziga naabona nga ni mwinogovu olw'abaana bange abo nabo nebizibu batuuseeko kabi nibasigala nga bafera na mwandu we tuli kuba naye wano kuba ninze nzaalo lali ku kitanda kyokka oyo ye tuli naye wano nabona nga n'amaani gampwire kale reka tumusabire tubone embira wenaaba era waliira ndakwira gano mbone engeri yemuyambako ngotwekubira ebya gavumenti ebyaimwe zena olwisimba n'engeri yenamba mwabo nze nga owawaayiwaayi so leka tusabe Katonda tubone mami ekyo tukozeeku ku mukusooka katulowooze ntubeeyi amaziga olw'esente mitwale 17 gye bali babatwaire ku mubulumi tweyanziba baba mami tolira mami tukozekozeeku bamwe bali kutugemeraku kale mami tubeeyi amaziga mami ife okuva mu America alize sente deba abafere emitwale 15 kubanga nga family erivu byayikwenda sente tweyanziza okusooka nga tweyanza iwe munamawulire
webale omulimu gwokoze kuba ngulitiibwe kutugemeraku eyo yona ebitondokero ebyo tubaire tutubidi aye tubeyanziza ino omwoyo gwe mubaire nagwo mwebale kutulwanirira era mwebale ino nze ninze maama w'omulenzi aye yatuleka bubi kubanga yatuleka bubi twendera n'abo abali mu malwaliro mubatugemereku tuyire wano tube walala kuba amaka gano gasigaire itayo niwe tuli wano tuli mubweraliikirivu aye nga mutugemeire ku mutatolanga okwo twenda mutuyambe abaana basome kuba tulina abaana abato abakali kwesobola abaana mwandu babano bafuuse ntayo bafuuse balema aliwo nali tulwanira bano nga ife bamama ab'omugenzi kuba kati mpegano n'abaire baba waife aye kati abe tuli kugemagana nabo betuli nabo gano betuli kutembeeta nabo tuli kufuna okwesiimooza batunoonya tusula tutengeeta tusula bubi tutyo tuli mu bweraliikirivu tweraliikirira abali mu malwaliro tweraliikirira ife beno tuli gano mu kyalo kale tuzira mirembe mirungi aye mwebale tubeyanziza mutwebakiza oyo mukyalo oyo atatolanga okwo abenga n'ekisa ekyo ayambe bamulekwa ayambe n'abali ate atatola okwo twenda atugemere ne ku baana abato ban'abakaali abandi oba atulonderako abatuteeraku mu masomero era atuyambe kuba tuli bwe tuli atweyanziza alhamdulillah bilamina Mungu amwirizeego byayenda amuge byasinga kwenda era amuge n'obugangazi yasigale nga akaali kuno obugangazi kulwanirira bamulekwa nga ife kale mami awulira ali okwabona ino ali kubabula byo muri kwogera byona era ndi yabiwulire kale mami webale oyayiye amaziga ku family eno mukaseera akazibu nti bakali kulumbe abafirwa abantu baibwe ate abafera ku sente nga basuubiza okuyamba family eno okubatola mu mbeera gye balimu so mami webale kubayamba era tokomooko bakubye mami eda kujja maiso n'okubayamba so muzee eno enumba muzee eno enumba omukaire mwabeerasula enumba eno omukaire enumba niye baali ke bazimba omukaire mwasula ni boys quarter buno kumbali mubabereke bakeekuumira olwo bakole enteekateeka eyokusobola okuba nti basereke enumba eno Mungu kyataikiriza enteekateeka nebakeeka ajja mu maiso ekaalituukirira obulamu bw'abantu ne butoolebwawo kale omulungi ali kwa media eno numba omukaire Namandu ono yabira yogerangako ati omwami bamukuba amasasi yafa yali akali kumaliza numba bali bakali kugisereka nakuta ku myango kugisereka so aligano ngakoba aida kuba watana abana eriyo kabozi kota kala kati dikale kyene sokobola kubalaga kale kabaira sulamu eriyo kabozi kota kale kabaira sulamu ate eno ya ifumbiro kano kaje koni n'abana baye basula so omukaire ali wane enumba eno oba oli awo yabaye kusabanga obuyambi bamuyambe ku bamuzakisa babenga bagisereka mukaire enumba eno wali obazeemu ku kwa mabaati nti obagalo nagajamu benali nka ali kubalamu kyeni kuba obalamu ng'ofuni akasente memale wategeera nti enumba ejja kwa mabaati gati waleeta oba omufundi n'akubalira kuba nze kuzimbibwa yazimbibwa etiidi bya numba nti oba kujja kwa mabaati gati mbatiidi mabaati gajja ku bulungi kuba nali nka ali gabalirira ku kitegeera mu kiseera kituufu ayi mukatona ino kasobola okujja kwa mabaati mbona nga 40 about 40 pieces of iron sheets mzee nze mbakubona nga amabaati 40 gasobola okukola mzee 40 gakola idoga nubona 40 gaida kukola era inshallah singa tuba tufunye 40 lukabiri tuba tutandikiraawo n'essuubi okubaka y'amaani toluvannyuma lw'amabaati aga 40 olwo Namwandu abaja kuva mu boys quarter asobola okutuuka mu numba enene mbana byabufuzi ab'ekitundu kino babayambi batya kumbere neriwo okumaliza numba kwamu abalonda ate bali ni sente tuli ba member wa parliament tuli ba minister amabaati gala 40 basobola kutugira ku mabaati gani bayamba Namwandu bana byabufuzi bo wobesigulirako oyinza n'okusula endala kuba boogera wano nga muli kuziika mu lujjudde
abantu bajja n'ekirowoozo obundi akuba ati nda kuyamba omwana paka aye n'ekitabo obutabo obeera oli awo oluusi kiyinza okufuuka ensonga. Kale ife ge tuba tuli mu nnaku yaffe bannabyabufuzi kati bo basuubiramu akagwida ke bamaze kwegandiisa memala omuntu akuba ati njakuwa eminwe ebiri egy'amabaati agireete kuba aliiti okumwima akalulu aye saawa eno azira kiyeesaza azira kyasuubira ekisanda kye wamulonda kulule kikatambula. Kale bwoba oli nikyokola ne weesigulira ku bantu abo oba otuusa okusula endala. Okay. Amami okutwala ku muzeeyi enteekateeka yali atandiseeko ewe ng'omukyala kutunaaba nga tulemererwa okufuna obuyambi obw'okutereza nnumba eno ewe olowooza pulaani dudikoba ki? Kati pulaani dange era nteekwa kutandika butandike ku pulaani ng'omukazi Katonda kyanaaba nsobozeisa oba oli awo mboneke nti ngema embago nime kubanga tidaakoba nti ndina omulimu mwenaka nti oba ndaatoola wano esente mboneke nti nkola ki nsereka enumba nzira kye neesigaime ku nti oba kino nikino era nteekwa okweyiiya ng'omuntu nime Katonda waabampeereire mu kulima mboneke nti ntakunumba Male mboneka nzira kyenakuba nti oba ndatunda ente oba ndatunda ki oba ndatunda ki nkizira era nzira kyenkuba nti kino nikye neesigaimeko. Numba eno nene ndi kugitya amabaati mangi. So muzeeyi ndikubuuza kwe tuba tufunye atuyamba okutuwa amabaati nga tufunye atuyamba okutuwa amabaati mwe famire musobola okufuna emyango mwasereka numba eno mwena okuba nikyemutaawo bwe tuba tufunye atuwa amabaati emyango nga gibuze ife nga famire afazaali tudate makalitunsi tube nga tukola ki tusereka enumba aye nga ekizibu ekibba saawa eno kyamabaati nakwigala kuba ebyo ebintu bya sente ningi tibyepankirwaku aye nga tuba tufunye obuyambi obwo mu bwiduvu nti omundi atuweera amabaati obundi atufuniire emyango ola atusuubiza atugabirira okutuyigalira tubyeyanza aye singa tufuna amabaati emyango nigibake giddemye tunayiiya pulaani ya kalitunsi tube nga tulisereka enumba namwandu ave mu ka boys quarter eire mu numba akuumira mu abaana. Kale so ndikwogera ni namwandu ono ate akuba masasi kuba muzeeyi yali asoze Luyere nina okwenda okuteganya namwandu ow'Eruyere ali mu mbeera ki Katonda nga natuyamba nava ku kitanda n'aterera atukobereko nga bwe tusaaga eno bwe naafuuse mulema tutudde yena bizibu kye baamuleka nabyo nga tule ku school fees of course nditajja kusaputi afuuse mulema yena ajja kwenda okwambibwa so tidi ki so tusabe Katonda ndaafuna ekisera namwandu oba oli awo nga ize eno tuboneke nga tuwogerako ku atukobereko ku sabe Katonda nabaize namwandu kavire ku kitanda ndakutegeeza kuba tulina essuubi nti oluvannyuma lwa wiikisi 2 ayinza okuvaayo yeera kweka yeidandabirwanga wano kale bwanaaba nga aviire mu iddwaliro kaizeeka ndaawukubira akasimu nkutegeeze oide nina mwandu yeno otegeera obuzibu bwe engera kyendi kati yeno obuzibu bwe kuba abaire mulimi omugenzi abaire mulimi n'abantu be olemperaano buti kyatakasobola kugema mbago na mugulu mulala kale yeno obuyambi bw'abaka asinga okwenda kuba yenumba nsereke makanga bw'omugabona at least aye mu maka omusinga abaterebwa mu ka business obanga aterebwa akaduuka asenanga okwota ya sukaali yanwa bwaguzaako n'abandi kale yene ebizibu bye edda kubitukobera ng'omuntu kwanze nninza okulowooza nti singa abo bamuterebwa akaduuka ye kalowooza kwaya nkoko nti bwembanda yiye enkoko nondanga amaggi n'afunamu ekyokulya kale bw'anaaba ize oida kwida akukobere obuzibu bwe ki kyeyandyenze okuyambibwa. Abituyinza tiri kujja kusika abaana bali kuwawa media famire neno gana amaka ga omu ku baana mwandu omwami yeba kuba amasasi yalina abakyala 2 ngotolekola omukyala yeba kuba isasi yeba atemye ku ekigera ali mu idwaliro ayiganga ono omukyala abaire wa 2 era abaire asula wano omwami yafuira nga enumba bakali gisereka era abaire asula mu ka boys quarter so ali wano asaba buyambi osobola okutuyamba kuku n'amabaati oba n'emyango tubenga enumba eno bagisereka omukaire asobola okubaawo bambi akuza abaana be wona batukobera nti omugenzi yaleka abaana 14 era nga abaana beetaaga school fees okusoma abaana beetaaga ebitabo
abaana beetaaga obuyambi babona nga baba buyandi waire abaana be nga akaliwo so osobola okuyambako ku family eno mu ngeri eno oba eyindi wabona nga bambi obatola mu mbeera eno bambi gye bali mu ndi yazidi olisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Temwerabira, we are celebrating 15 years in the media. Yusigira zid ndi ku celebrating and ndija kuze myaka 15 nditegeka ekivulo gw'omwenda eiganga mu town. Tickets tuli kutunda bambe mutuyambe ku abatuwagira mutuyambe kuku bambe nga mutusima emyaka gye tumaze nga tukole ebintu bino mutusime mugule ticket mitwalo 5 eriye mitwalo 20 table ni million bambe mutusime ni t-shirt da YY Media diriyo solo kugula t-shirt ku mitwalo 4 t-shirt bali gula mitwalo 4 bambe kino olikuchikola kuboli kuyamba YY Media tujja maiso nga tukole emirimu gino ku kamera ntambwire niri chain.